Guys, to Chef the Soul TV News. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel and also like this video. Lolu udaba-ke ulithinta-ke lo owayengunobhala jikelele-ke we-ANC Youth League, umnumzana Sindiso Magaqa, kanye-ke naloyo-ke ongumsolwa umnumzana-ke uZweliphansi-ke Skhosana. So-ke umndeni uye wahlala phansi-ke wahamba-ke wayojabula, wabungaza-ke ukuthi-ke lo osolwa-ke ngokubulala-ke uSindiso Magaqa uye wagqunywa-ke laphana-ke esitokisini. Bathi-ke sekuphele-ke iminyaka engamashumi-ke noma ngizothi-ke iminyaka-ke eyisishiyagalombili, iminyaka-ke ewu-8 ngamanye amazwi-ke kungatholakali ukuthi-ke ubani ngempela-ke owenza lesi senzo sobubi sokubulala-ke yena-ke uMagaqa. Laphana-ke kuthiwa ngoLwesihlanu nje inkantolo-ke yaseMzimkhulu bekuvele khona-ke umsolwa lo oneminyaka-ke engu-55. Ngokusho-ke kwelunga lomndeni liye lathi into eyenza ukuthi-ke bagcine-ke bekubungaza lokhu ngoba-ke isikhathi bese siside kakhulu bengamtholi umuntu-ke okuyena-ke owadala noma-ke owenza leso senzo. Uthi-ke bekubuhlungu kakhulu yonke le minyaka engu-8 bengazi ukuthi-ke wabulawa-ke ngubani, nokuthi-ke ngoba manje-ke sesiyazi umcaphuna nje uthi-ke sesikhululekile emoyeni, sesifuna-ke umsolwa-ke abhoboke ukuthi achaze ukuthi-ke umfowethu-ke wabulawelani. Kusho-ke lona-ke ilunga lomndeni elingafunanga-ke ukudalulwa. Enkantolo-ke bekugcwele-ke amalungu ayo-ke i-ANC, ikakhulukazi-ke awuphiko-ke lwentsha-ke ezokweseka-ke wona umndeni. Laphana-ke umsolwa-ke ubebonakala nje ukuthi-ke unomunyu futhi-ke lokhu-ke echiphiza-ke izinyembezi-ke engaqedi, okusho khona ukuthi-ke cha ubeyisola-ke kakhulu. Uma-ke kuqhubeka lolu daba okhulumela-ke uphiko lokushushisa laphana-ke noma-ke lizokushushisa KwaZulu-Natal, unkosikazi laphana-ke Natasha Ramkinkara uthe-ke icala-ke lihlihiselwe laphana-ke u-August mhlaka 14 ukuze-ke ummangalelwa-ke ezofaka-ke isicelo-ke sayo ibheyili. Uma-ke siqhubeka nalolu daba, uSkhosana wayengumenenja-ke lapha kamasipala-ke waseMzimkhulu waboshwa-ke uphiko-ke lwamaphoyisa-ke oluphenya-ke ngamacala okubulala-ke namalunga-ke noma-ke malungana-ke naso isigameko sokubulawa-ke kukaMagaqa. uMagaqa-ke wayengunobhala-ke we-ANC Youth League jikelele njengoba-ke sachaza, futhi-ke eyikhansela laphana-ke kulo masipala-ke ngenkathi-ke edutshulwa-ke esemotweni yakhe-ke ngo-2017. uSkhosana-ke wake waboshwa-ke ngo-2018 nabanye-ke abasolwa-ke abane okubalwa-ke ubona-ke nowayimeya khona lapha kumasipala waseHerigwala, umnumzana-ke Mluleki Ndobe lana-ke ongasekho-ke khona-ke emhlabeni. Amacala-ke ababekelwe wona ahoxisiwe-ke okwesikhashana ngoMashi-ke wango-2019. uSkhosana-ke uboshwe-ke kwesibili emsebenzini-ke wakhe laphana-ke ose-Malvern eThekwini-ke ngesonto-ke eledlule. Abanye-ke abasolwa laphana-ke ababili kuleli cala-ke kuyaqhamuka noma-ke kuyaqhubeka-ke ukushushiswa kwabo kulona leli cala eseliqalile nje ukuqulwa ukuthi-ke lona-ke owayesithathu-ke yena wagwetshwa-ke laphana-ke ekuqaleni-ke kwaJulayi emva kokuvuma-ke icala lokubulala-ke uMagaqa. Ngenza kwethu siziphetha lapho-ke kuyona-ke i-channel yethu-ke i-Chef the Soul TV News. Uma-ke kodwa-ke ungakwazi ukusubscribe, please do subscribe. Uma-ke futhi-ke ungakwazi ukuthi-ke ubeke umbono mayelana nalolu daba ungakhomenta-ke kuyona i-section ngezansi, ungakhohlwa ukulayikha le video.